ofundayo ekuseni. Useklasini yosake man. Sakza. Class year sex education. Come and talk about the wireless. Okay. Class year sex education. Abutishara ke lesson yethu namhlanje ekuphuza kissing. Kangba ndiyanazi nivuthiwe nina. Nivuthiwe nina. Zeziphi inhlobo kisses enezazi aphakamiso la French kiss tisha. Good. Wena yayiphi kiss oyaziyo? Hayi ngazi kiss of death. Okay ayikho le kodwa ke fine. Panado yayiphi kiss oyaziyo? Kissimus tisha. Uwile usakhekile phanga la xesha. Ayihleki uyabuza. Wadina uhleka ntoni ungakhanga uphakamisa nophakamisa. Khakho uphendule yeyiphi wena ikhiso oyaziyo? Kiss my door. I-BEE is either uyayitolerate okanye uyayitola later.